Tekereza umunsi umwe ufashe kuri telefone yawe amakuru yose ku isi avuga ko United States cyangwa se Amerika n'Ubushinwa bitangiye intambara yeruye. Ese isi yaba imeze ite? Afurika yo yaba ihagaze hehe? Ese internet yaba igikora? Ubuzima bwacu bwa buri munsi bwo bwaba bumeze gute? Mu myaka ishize United States n'Ubushinwa byagiye birushaho guhangana mu buryo bukomeye. Ibi bihugu byombi nibyo bifite ubukungu bukomeye, igisirikare gikomeye ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho ku isi. Ariko se byagenda gute umunsi umwe ibi bihugu byombi bitangiye intambara yeruye? Ese isi yaba imeze ite? Afurika yaba ihagaze hehe? Internet, telefone, ubuzima byaba bimeze gute? Muri iki cyegeranyo turareba ibintu bishobora kuba mu gihe Amerika n'Ubushinwa byaba birwanye. Mu gice cya mbere turagaragaza impamvu Amerika n'Ubushinwa bihanganye kandi koko ntabwo umubano wabyo umeze neza. Amerika n'Ubushinwa bimaze igihe bidacana uwaka kubera ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere harimo ikibazo cya Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara yabwo, ariko Amerika ikajya ifasha Taiwan kugira ngo yirinde. Ikindi mu bukungu, Ubushinwa bumaze gukomera cyane mu bukungu ndetse buri guhatana na Amerika mu bucuruzi bw'isi. Hari ikindi kibazo cy'ikoranabuhanga ibi bihugu byombi bikunda kurushanwaho mu gukora ama AI, za mudasobwa zikomeye, internet n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Ibi byose bituma ubushamirane bugenda bwiyongera umunsi ku munsi. Igice cya kabiri, abasesenguzi benshi bavuga ko intambara y'ibi bihugu itatangira nk'izindi ntambara. Byashoboka ko yatangirana ibitero byo kuri internet, guhagarika imiyoboro y'itumanaho, cyangwa ibibazo byo mu nyanja ya Pasifika. Mu masaha make gusa amasoko y'imari ku isi yahungabana, internet zimwe zikagabanyuka, ibiciro bya peteroli bikazamuka cyane, indege za gisirikare n'amato y'intambara byahita byoherezwa mu nyanja no mu kirere. Isi yose yahita itangira kugira ubwoba ko intambara ya gatatu y'isi ishobora gutangira. Ikindi ni uko isi yose yahura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe ibi bihugu byaba bifatanyemo. Nubwo intambara yaba iri kure, isi yose yahita yumva. Ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga dukoresha, telefone, mudasobwa, cameras, internet, bikorerwa cyangwa bigakoranywa mu Bushinwa. Iyi ntambara ibaye, ibiciro byabyo bihita bizamuka, bimwe bikabura ku masoko, internet nayo ikagenda gahoro cyangwa igahagarara ahantu hamwe na hamwe. Ubucuruzi bw'isi bwose bwahungabana cyane. Ibihugu byinshi byasabwa guhitamo uruhande, bikaba byahitamo igihugu bishyigikira hagati ya Amerika cyangwa Ubushinwa. Reka turebe uko byagendekera Afurika mu gihe Amerika yaba ihanganye n'Ubushinwa. Nubwo Afurika yaba itari muri iyo ntambara, ingaruka zayo zayigeraho cyane. Ibiciro bya essence byatumbagira, ibiribwa, internet ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byazamuka cyane ku kigero bitigeze bigeraho mu mateka y'isi. Business nyinshi zishingiye ku bucuruzi, cyane cyane ibicuruzwa bitumizwa hanze mu mahanga, byatangira kuzamo ikibazo, kuko ibicuruzwa byinshi biza muri Afurika biba bivuye akenshi muri biriya bihugu. Abantu benshi batangira kugira impungenge z'ubuzima bwabo n'ubukungu bw'ejo hazaza. Ukibaza ati ese
isi yaba yarokoka? Amerika n'Ubushinwa ni ibihugu bifite imbaraga zikomeye cyane ku isi. Niyo mpamvu abantu benshi basenga ngo intambara hagati yabyo itazigera iba, kuko iyo ibihugu bibiri bikomeye gutya birwanye, ntabwo byangiza gusa ababirimo, ahubwo isi yose ihura n'ingaruka. Nsoza ikiganiro, ese Amerika n'Ubushinwa biramutse birwanye, ubona ni iki cyahinduka mbere ku isi? Ese Afurika yaba yiteguye ingaruka zayo? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi niba ukunda ibyegeranyo nk'ibi ngibi, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ntuzacikwe n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi by'ubutaha. Ndabakunda, njye nitwa Olivier, naho ubutaha.